thlir tu le ngai thatu song song te chi bai le vekule me ni riat sang ni som ni le pali ania Israel le Hamas boina chanchin thar lang sar zual lo ngai thlengu Hamas te chuan Egypt le Qatar tena inka hai om theina na rot na nei te chu an pom thei thuan soya ma se Israel chuan an kor demand berin ngai poimo a hlo lo ti in Southern Gaza Rafah be atum na chu kalpui zel thunga ma se Israel chuan in biak nai ro kalpui zel aniang ati thung Gaza Indona thlasari kalpui to Israel chuan khovel ram sang sang tena an nor chungin Rafah lu chua an tum thozia alantir nuwa Hamas te mangangin inka hayom theina na malak na chu an pom ta chu kani Hamas tena inka hai ron na an pom na chan hi Israel in Rafah tanga mi nuai khatte chu in saseng tura ti nuwa ni in arun don chiang ti alan nuwa Hamas te chuan lau thongin inka hai ron na an rem ti tia soyania ma se Israel war cabinet te chuan Rafah operation chu an kalpui lui thoba inka hayom theina na Hamas tena rem ti nan pek chu Israel kor demand nen ain mil lo tia soin palai Egypt te chu ruam man na thazok siam turin anti zui thungani Israel sipai te chuan Eastern Rafah Hamas telaka tumbik nein chet an la zui zel don anti boka engtiang in nge Israel chuan chela kan tum hriat ani lo thung US President Joe Biden chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu biain US chuan Rafah run chu adu lo takzet ti in ashila US State Department thupuang tu Matthew Miller point American official te chuan Hamas te ron na siam chu kan thopui te nen kan zir chiang mek ti na soiboka Hamas te rem ti na pek chu Israel international negotiator te na an rot na nen ain milem ti te anen fiadon ti na soi Hamas te na rem ti nan pek chu US Secretary of State Anthony Blinken an karkalta Israel in ka hayom theina na ruam man na asiam thatak le thilphal tak ati nen ain milem ti chu hriat mai thei ani lo thung Egyptian official te chuan in ka hayom theina na ruam man na siam Hamas ten an pan poma state sang siama ruam man na siam ani ti in chu ta chuan Gaza atangin Israel sipai te ata tulain hnuk dokin Hamas ten Israeli mitang te ata tolin an chua zale na nga tiboka Indona ti to pani theina le Gaza atanga Israel anin nu do vek theinan in biak na nei chun zawaniang atibok Hamas tena an demand ber chu Indona ti toble Gaza atanga Israel sipai te in nu do vek le mitang te chua zale na ni ma se chu Israel chuan apom du hau lo thunga Hamas te nuai chimi vek chu ti mak moa an ngai bur thunga ni Hamas te chu nuai chimi an ni lo chuan hun lo la kal zel tura har san an siam zui zel don ati thung chuti lai Netanyahu chu a hardline partner te chuan Rafah be turin an nor reng thunga Rafah be lo ani chuan a sarkar thlom na hnuk dokin ma an la don tin an vau boka chuti rual chuan mitang chung te atangin nor na sataka tong tho boka ni thotani zan po khan Israeli sang tam tak te chuan mitang te chu an ni theina na sarkar norin lungoi lo na an lan tirani Israel sarkar chuan Hamas te chu Rafah khopuya latom khomanga angaya Hamas battalion level te chu Rafah an lain kulme ka ngain nuai chimi an ni theinan chuan Rafah chu be nge ngaya an ngai thungani Rafah lu chu an tuma Israel thopui le thlop tu ber US chuan civilian tena an tor lo theina turin mala turin atia US chuan Rafah be hrim chu a thlop lo thua soibok Rafah khopui Israelin a be lu ni chuan civilian te torna na sataka thlengdon tia soyania aid agency te chuan Gaza Indona wanga nuna chan singthum le sangli chuang om to chu Rafah in be ato kani chuan atipung na sadon ani antia chu mai ba ka humanitarian aid operation Rafah in buna chumi manga Gaza strip mun sanga Palestinian te puina sem chua chu ati khailak don antibok UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk chuan Israel in Rafah cheng te in saseng tura ti chu nun rong ti na soya Gaza te chu bom le tramin anwai to tuna anom na tanga in saseng tura ti le an nia anom mek na aya hlawom le chezo ka da in anom don ani ti na soi Israel chu na ma in leaflet
text message le radio broadcast te mangin Palestinian te chu Rafah kho chaklama heng te chu in sa seng turin alo ti toa in sa seng du lo te chu an mani le an chung te din mun der thonga da an ni don atiani Israel sipai te chuan Gaza te chu humanitarian zone asiam muwasi akal khom turin atia Israel chuan humanitarian zone asiam hi tuipui kamani in atilian zel boka chuta kal khom te chu puanin ei tur tuile hospital te apek tur thua soi bokani muasia hian Palestinian noili le singa vel anom sa towa UN Agency for Palestinian Refugee UNRWA te chuan tranpuina an pek thuan soya ma se hars na tam takan tok ti in an soi thung Jan Eastland Secretary General of the Norwegian Refugee Council chuan Israel in Gaza ante muasia kalkhom turati chu dan kal ani tia soin adem thua soya Israel in Rafah chu asan turati le awangin Palestinian te chuan thatam puanin kaya an chen lai lok to na mun chu an chua san angai le don ani Muhammad Jindia chuan in do tirin Northern Gaza a an chen na anom lui thu soin ma se in do an satta ke mawangin Rafah panin an tlan chia thua soya tunairo Israel in Rafah anom na chua san le turati na le muaisi a kal turati na chu zom tur le tur lo a thiam to lo atia chung ko member som panhi kan nia khoya nge kalna tur chuang kan se to lo Gaza hian hun hi mom lo tina soi Sahar Abu Nahel chung ko member som ni lai nei chuan abeidon takzet thua soi boka poisa poka nei to lo ka chaw to a nau pangen ko langai boka mual pho reng renga omai chuan thi la azom zokin ka hria ti na soi bok Israel in Gaza abeina wangin nuna chan singthum sangli zasari chuang anom to chung singa mun thuma thena mun ni lai chu nau pang lem hei chia te an ni ti in Gaza health official te chuan an soi Gaza a cheng mi pui mak ta doi ni point bathuma tangin za somriat vel loi chu chen na in chua san lo thei lova siam ni in atam ber te chuan Gaza marlam pan khomin tram tuar thei reng an ni ti in United Nations chuan a soi bokani Israel in Gaza ship simlama Rafah khwa beipui thlak atuma wanga civil mi te in saseng tura hriat tirna ti chuan huwa Palestinian Pol Hamas chuan Gaza in ka hai puan ani theina tura Qatar le Egypt rana siam te chu apom ti asoya tum engemaw zatin biak na nei ani huwa po in rem na hian la siam theilova hetianga thlen me kara hian Israel chuan Rafah Hamas mun ma te beile nge ya tum ti soin Rafah ko chaklam biala civil mi te chu in son chuak turin thotan ni khan hriat tirna alo ti chuak to ani Israel Defense Force chuan nimin khan Rafah Border crossing a Gaza lam chuan thunun to ti an soya Rafah kho chaklama Hamas firfiak te mun chu an bei thuan tar langani Palestinian le Egypt official te chuan Hamas firfiak te la changna bialom chun Rafah hian Israel teng te po an lut to ni in an soya Egypt nen an in rina tanga metar chani vel laka hlapo an thleng phei to ani an ti ani Israel thu nei tu te chuan Rafah Hamas sowin an lo belet na an sipai pathum an thi ti an soya Palestinian official te chuan Rafah in beina hian Palestinian mi som pakwa thi in an zinga nau sen po atel ti an soi ve bokani Germany Foreign Ministry chuan Russia rama an palai chu ako kier tia puang hei hi German Chancellor Olaf Scholz na party Social Democratic Party in cyber attack an to chungchang chui chian ani nuwa Russia chu ein nam noi nge ni an hriat wangani Social Democratic Party chunga shwai tu poimo tak tak te email chu kumsak ni som ni le pathum kum tirlam khan be ania Germany sarkar chuan chui ju na nein a be tu te hi karliam ta zirtom ni khan an hriat chua thu an puang he cyber attack hi APT 2080 nge ani ti an hriat to thu Foreign Minister Annalena Baerbock chuan a puang ani APT 28 hi Russia sipai en thatu te thunhoya an ni thu soin he in be na hi Russia in Germany a be na ngani ati ani Germany Foreign Ministry thupuang tu chuan Russia rama an palai mek Alexander Graf Lambsdorff chu ko kirani thu soin thilpoi mo sang sarkar ho tu te nen an soi ho dona kar kha chunga cham nuwa Moscow lama alel le tur thua soibok Germany sarkar chuan hein be na hi an ngai thu tak hle ti
ministry thu puang tu chuan a soyani ATP 28 hi fancy beer tia hriat ani boka khovel ram sang sanga cyber attack thenga in nam noina nei nia hriat an ni Germany chuan SDP be an di thu hi nikum khan a soi Germany ba ka hian Czech Republic chuan an ram chunga hmun peimo tak tak chuan cyber attack atok ti puangin atitua ATP 28 chu an pu ve bok European Union ram pani in be an to wang hian EU chuan Russia chu phim khur turin alo cha to ani US President Louis George H.W. Bush kha in do pui pani na lai khan Japan sipain manin an lo that ve trepa chan chua ani hlawa a thian te pariat ero Japan sipai te khan manin an sa te an lo e sakhial in do pui pani na lai khan Japan sipai te khan an mi man te sa kha an lo e nge cannibalism in World War II US President Louis George H.W. Bush atangin bul hantan taila ani po kha in do pui pani na khan US Navy pilot ania Japanese sipai te khan manin an lo e ve trepa ma se wa nei thlak takin man pum pelin chan chua ani hlawa loman veta se chuan US President somli le pakhat na ani om top si lawa pathian thil rel dan hi chu amising te hian hriat phak rual lawa mak ani thin reng ani Japanese sipai ten ni sari December sangkha zakwa somli le pakhat khan US longchol mun Pearl Harbor kha bein an thong thutani kha khati hun lai khan George H.W. Bush hi kumsom pasari mi chawalania Phillips Academy Andover Massachusetts alu lai ani bok khatia Japan in US sipai te ringlo lai an be thuta mitam tak an bora la wang khan US mi puite ril ruwa an ram ta na beya kepen ve du na apiang na sangha le me mani chutiang bokin rol thar George H. Bush a ril ruwa po an ram US ta na melma be ve du na apiang ve ngala ma se te rol kumthling lo kumsom pasari mi lek alani ri sia atum dan ma sabera chuan Canada sipaya tran ania ma se aril ru thlak le in a graduate vele US Navy a thona khaltu ni atum le ta zo kani ama po chu sarkarin puitling anga apom chin ni tur in ni som pathum June sangkha zakwa somli le panhi khan kumsom pariat alo thling zui chi abok nen ti chuan US Navy a naval aviator zomin a training nu kum khatna nikwa June sangkha zakwa somli le pathuma chia US Naval Reserve Naval Air Station Corpus Christi alu zui veng hal ta bok George H. Bush in US Navy a pilot azom lai hian kumsom pakomi ania heti hun la US Navy pilot nau pang berani bok US Navy azom nu kum re vaklo kum sangkha zakwa somli le pali ni puilai khan USS San Jacinto Light Aircraft Carrier a pilot ni tura tir ni zui ngalin Grumman TBF Avenger Tornado Bomber akhal zuya heti hun lai hi US in Pacific Defense ta Japan in anop clear car te lak tuma an be ngor cholai khania ani George H. Bush po chu nau pang tel ani ma se Marcos de Wake Island be na te atel ve ngala Raldovin aman hel chho ngalani heng Indona ba ka hian khovelom tirata wansanga Indona puibera an chal jingami kumsang kha zakwa somli le pali June thla a Philippines sia Indona po khan te atela khami chumpo khan a thlona kha melma ten an ka fu wangin tuipuya lo theilovin a chumpuya amale a khru phur kha US Indo Longlian USS Clarence K Bronson khan bani thak takin an chan chuak hlawani kha Indona a che sual vai khatna nia a che sual vai ni na po bani thak takin a him le sham bok a che sual vai khat jok tuma a thian te che sual ve dang te kha chu khovel hriat an hlo reng to don ta ni kumsang kha zakwa somni le pali August thla chawa khan American sipai te chuan siruk lain Pacific Marlam an nor chawa hemikum August thla hian George H. Bush po chu Lieutenant Junior akai sang ve bok chutia akai san nu re lo te September ni sang kha zakwa somni le pali a chuan Avenger dive bomber thlon na le bomber pathum dang te torpedo squadron an ti te chuan Japan sipai te op clear car pakhat Chichijima Island an ti chu beitura thupe kan dong ta
an thu pek donang chuan chichi jima Heile Japan sipai te in biak pona radio tower poimo zet mai chu ti chiat vek turani he Japanese thliarkar chichi jima island hi Pacific Ocean a omania Iwa jima atanga marlam mel za somnga vela la a omni in square kilometer somni le pali vela zaw ani bok Indo pi pani na tran tir lai vel khan chichi jima island a hian Japanese army le navy sanga vela noma helai bela thliarkar omte in biak pona tu radio tower poimo berom na hmun ania hetianga hmun poimo ni wang hian Japan ho hian ven himna po anda uluk emema tuipuya tanga be mai chi po anilowa hei hi American le a allies te hian shekarin kumsang kha zakwa somli le pali linga khan boruak atangin an be ve ta heng maya an duang ero chuan an lamai theilowani hein be na hian US airmen za chuang jet Japan sipai te hian an kap thla heng US sipai an ka thlak te hi Japan ho hian manin an thideu veka heng zinga hian mi pathum te chau American submarine te khan an chuania hriat ani nge heng mi pathum te zinga pakhat chu US president nita George H. Bush kha ani nge ani ti chuan chichi jima island Japanese te radio tower poimo zet mai chu ti chetur chuan tornado squadron te chuan thlok chuak ta ma se chichi jima island chungzon boruak an thlen chuan Japanese anti-aircraft lai ti chuan nasatak mai nan loka pa Japan sipai te chuan US bomber te laka in ve na tur anti-aircraft gun an lo nei thangiang mai alo nia US Navy pilot te tumang ngota ol sama radio tower chu ti chiat chi alo ni don hau lo mai chutia Japan sipai te thlona ka na silai mu ving thuak chuan George H. Bush bomber thlona Avenger dive bomber mi pathum chuan na Japanese radio tower bom tuma birngar chu afu ta si asi amaya anila chuan min ka fu engang ma se ka tum ka thul don lo ti im a bomber thlona chu Japanese radio tower bom chet vek tum chuan ala bir pui ngar mai ni hetila hian George H. Bush a thlona hi al puat to aom na cockpit la chu mei khu in a khat lui to bokani chuti chung chuan a bomber chu radio tower bom tum chuan ala bir pui ngar thowa ma se a har chuak thuta a bom pai lai pound zanga zeta rit pali chu a thlak thuaya an radio tower bom tum chu alo cheviau to hemitum hian bom chiat ani nge bok chu vele arangin a bomber thlona alvudvut to chu a kwai her soka arang theyang bera USA San Jacinto aircraft carrier lama kirtum chuan a bomber chu a khalle ta ngala chichi jima island atanga lafe chuan thlengman toka George Bush a bomber chu al na satwa wangin han thlo zui zel ngai na om talo himnom chun chu prachut manga zuan thla kani mai ti chuan Bush le a crew pani te chu ti finria ta chuan an zuang thata relote a an chuan na bomber po chu ti puya chuan tla in apil ji ve ngal thoi bokani khatia Bush le thian te pani an bomber thlona al vut atanga an zuan thla khan an van nei dan ain chen lo ta thlat maya Bush a parachut thataka upper line a thian te pani parachute ro chu upper ve thei ta thlat lo maya tui finria ta chuan angaya tla in an boral zui ngal ta ve ani George Bush ero chutia tui finria ta parachut manga an tlalut por chu awan nei zui hlea abul maya chuan an longte chu alo lang nal maya chu life ref a chuan lon kai vatin him khat chuan a him tari phot mai ma se thli tho chuan Japan ho omna clear kar lama chuan a chem leng le tatlat maya a thei to pin chu clear kar chu tul hlat san tum chuan a kut pani chuan ain hai fata chuti lai tak chuan Japanese sipai te chuan ron muin an long chuan an la ron zui le tanghala an man vai chuan a chanin mai an chan po atluk don lo ti a shekara amangang tak zetani chutia mangang taka akuta ain vai lai le Japanese sipai ten an ron man don lai tak chuan a chungzon van boruak a chuan American thlona aron lang hol maya a chung boruak a chuan thlok kwalin a veng zui ta Japan sipai te chuan an hnaingam talova George H. Bush he American thlona hian darkar lingot boruak a chuan a veng zui ta nge hetia American thlona in George Bush a ven lo lai hian arin lo lam dai atangin
tranpui tu aron lang ta hlol maya chu tranpui tu ron lang chu American tui hnuai long USS Finback submarine ni in George H. Bush abul ti finriata chuan aron lang heu mai ani ahimta George H. Bush chu USS Finback tui hnuai long chuan a chan chuak ta ni George H. Bush hian ngatinge ke ma chau ka him bik ti in anu thleng poin angai tuana amang zui na saviau thin ani ome ma se hei hi top na alani mai lo thon thulung chiat thlak le rap thlak in tran na ani chau mai khami tuma George H. Bush ten chichi jima island an be chumbi ka American bomber te khan Japanese anti-aircraft aka hliam an tok nuala mi pakwa ngot chu chichi jima island bulti finriata khan an parachute mangin an zuang tha chungte chu Lloyd Wolfowitz Grady York James Jimmy Glenn Fraser Jr. Marvel Marson Floyd Hall Warren Albaugin Warren Hindenlang le George Bush te ania heng American mi pakwa him taka zuang tha te zinga pakhat George H. Bush chau chu chan chu anita abang mi pariat tero chu Japan sipai tenan manzuya soisak le rong taka ti hluman ni zui ta ni an zinga mi pali te phei chu Japan sipai te hian an thasatlia mai poni lo an sa te ani sakhiala kha thil thleng kha khovel in do puya thil thleng rap thlak zinga chiartel an reng to do nani ma se kha American mi pariat Japan sal tang te chanchin le mi pali te taksa Japan sipai ten anei dan chanchin hi hriat ani lok lova kumsang ni le pathuma Fly Boys A True Story of Courage ti le khabu James Bradley zia ti chu an ya tang chau khan khovelin he thil rap thlak hian thave ta chau nge nge ama George Bush po hian he ta tang chau hian a thian te chanchin kim chang hi a thave ta chau bokani American mitang pariat te top dan khatia an thlona kan khan an ni ho po hi ti finriata khan an zuang thlave thowa ma se George H. Bush angin an ban nei zui ve talova Japan sipai te man an tok ta vekani heng American pariat te chunga hian Japanese sipai te hian nun ron na thei to pan lan tira an mit tuam sakin an thei to pa na sign an soisa a then te chu an lu te an tan saka a then te chu mau sui zum ten an chun hluma hetia lu an tan sak te hi chu thina nuam tak an ringot jok hialani an zinga mi pali te ero hi chu an thin te an la chuaka an ti thlai te thlep thla in an nei saka hei mai hi ani lo an sa thar lam reng theinan that chi lovin an khel ti te an bop ti te chu an hle thlak saka sathar lam an ei zui theinan ti in an thi mai lo nan an en kol zui ta thina an du huna sathar lam kha an va lep thlale mai ya arab thlak tak zet zetani chichi jima island na Japan sipai ten American saltang te chunga an che dan hi soi chua zo vek ngam lo hial ko para thlak ania Japanese sipai officer te che dan nun rong uchuak tak hi tle man tar lang taila an Japanese general Yoshio Tachibana zuri chuan an American saltang pakhat chu athin le amal puiti chu an sarjon lak tirin Asiam hna ei turin asiam tira a min nuwa chu mihring thin le amal puiti chu soya sauce le thlai dang tenen mein a officer dang tenen ani ta ni Tachibana hian mihring sa engam khapa huai ril rupu kani ti lan tirnan midang te po ei turin atiani Vice Admiral Mori Konizo in puanangin kan Asiam tu chuan mitang thin chu mola thilin soya sauce le thlai dang tenen achum pola atui nai khop mai ati tin Admiral Mori hian kan ei na chan chu pumpuita na thatwangani atibok Major Siu Matoba in anuwa mihring sa ani chungchanga invenna na asoi chu American hobin minron be na sata wangkhan tu po kha kan thin awur towa kan zau thawin kan buai nuaya in sumna kan nei thei to lova kan tram huam to reng bok nen enge thleng po ka hremu mal lo kanibal po kan ni chia lo ati ve thungani ma siama thu le adu danang thovin akwa tara officer te ei turin mihring sa asiam tir ve tho Captain Shizu Yashi po in akwa tara officer choi khom bot sain mihring sa asiam tir ve tho bok Indo pui panhi na tom nu kum sang kha zakwa somli le paru ka stha khan Yoshio Tachibana le bidang som pakhat te chu US Navy Airmen te chungan che dan le
oka sangkha zakwa somli le pali khan ami man pakhat taksa anei wangin an chung thu ngai tua sakanita a ma se military le international law a mishing sai chungchang au mailo wangin tual thal le zaum taka mithi phum du lo ti in thu buai an siam sakta ni ti chuan kum sangkha zakwa somli le pasari khan he khesi war crime trials tia ngai tua le ania he thu boya hian Japanese sipai mi som thum te chu thiamlo chan tirin an khai hlum ta bekani anjinga hian officer pali lai an tela heng general tachiba major matoba captain yoshi tepo khai hlum jinga an telani vice admiral mori konizo khati laya chichijima air base ho tu berle mishing thin ei hi mishing hriselna tan a tha ni a ngai tuero chu damchung tang tura shemani thung ma se thu boi danga midang te atha wanga shem ani ta thowa khai hlum ani zui ta bok he thu boi hi chu Dutch East India sa thu boi ani ve thunga Netherlands ramin an shem ve thunga ni George H Bush lama le taila George H Bush chu September sangkha zakwa somli le palia USS San Jacinto aircraft carrier chuan le in Philippines vela Indona ma chonjui le ngal zata ma se an unit a hian hliam an sat tak lu tuka wang chuan an unit pumpui chu US a tir le tan ni ta thuaya ani po chu US a chuan a let ve ngalani hemin hu hian Japan mainland be tur zinga a train le a ma se ni hi September sangkha zakwa somni le panga Japan an tlom ta ka wangin Bush po chu Indona tangin an choltir veta ma se Navy atang chuan abang mai chuang lova kum sangkha zakwa somnga le panga October a khan George H Bush chu zaum takin ana tang chuan a zolta sipai atan lai hian aral sha tin a hoisen hlea voi somnga le paria jet Indona ama chona tin voi za somni le paruk jet aircraft carrier a hian a thlona hi a tumpui ba ka darkar sangkha jani somni le paria jet van sanga thlona khalin huna mang bokani alo man tangka pui don jingami distinguished flying cross heroism or extraordinary achievement while participating in an aerial flight po hi Chichijima Island be na ahoisen wanga ahlo chu liawani George W.H. Bush kha Chichijima Island a khan thitho khan len le tin chan chu man ni lovin Japan sipai te khan man beta se athian te pariat te chunga thilthlingang bokha achunga thleng ve tur ani melsia awan nei na asang not mai